Krista a kon hu hing I chan thein na diwin ngai chat thu pe pen china lekha sim lampang ani khatale Jesu Christan aina hil diu hi acho aina sol diu hi technology anangai chatale tu laya thipna ja scientist lampanga data scientist programming software engineering reasoning lampang nasata a aina hil diu hi sum anangai chatale sum kolvei lol hingta hi na dia lungput sum kolvei nadinga angai chayu se china thipna zakai alam panga cho aina hil thim dingu hi Ephesus bungni changet lungsit manata sanwanga hu hinga umana hi tawve hichu nang ho akon a hipoi pathin thilpi zo a hi bove izi chun pa in achapa Jesu Christa leisina nangna keidin a hin soltan hi a hin mi tampin ngai sa a nei talovin Jesu Christa thlasit na jingding bol do ding akichu tho win leisi sungthu zo aboi pi tawin hi Jesu Christan ahong kinading melchi na Matthew 24 sunga anasei bangin mitta amu thain agoi thung tan hi hizechun namkhat akidawtan gamkhat akidawtan hiti chun wanu ya hin kidaw na jing gam ki chunan akimatha gam tan hi munchum chia mihim tha na panglovin ahong kun do na danma umta boina hin so do nitinin newsa akizajing tan hi phata in ngai ton melchi na ho nami anamu a na a na za nong chan geja thagaw mi cha hin khu naman na lai ding ham phat kijan hi su building ki cha in ven gospel to phawa nuiza akisam phongnan a hinla angaya kho sa ding mi thlomi phat in la nanga inge ding ka te atinai saipon hi sopi Krista din longkot hongloijin tu phadin phakijan ta hi kipa theilawa lungim jing lungleng vai jing tisaji kichaji mitam pi leisina omin hi het thim loji in suiciding lung agelo ta ovin hi hinna lampi ngai sa a nei lo mitam pi muthima va ale atamin hi amho mit mo in jing akisa ovin thim akisa ovin bol the akisa ovin a hinna pakai mit mo din leisi thua angol lamu ake povin hi muthim lengam alit wal ta chi in lengam pumpi salwa zo hoi a hi tapon hiji achu asalwa ading mi akingai chan hi tu ni khu a vanui salwa adia naki gut lo ngai a hi le pathin thu sa banga vanui calling li a gospel thu pha kilang samding a hi ati banga chu na khelin mi tam pi hung ki seminten amho chun Jesu Christa thuti morsu untin vanui za seijui tam pi akasim do adio a hi chuting Jesu Christa nikhatle agim na ovakon gan theina tepkit telodia Jesu Christan alhen chomte vana kuna lopi ta ahung pui to ding a hi da hla chengwang ada a hi uve aji chu leisira api nga hung ping lo hle am hodinga gam chenga phazo a hi tai Christian tam pin leisira pha kijan pira gospel to pha anaki hil lai ta ova dan sia an nei lo na geldo inten mitinin achon sit na ho abor ho zo su geldo untin akisi video leisina anaping tha thai lo long ta hi ho jinjo chuni ting le alung a hai ova pin tha na anai dio a hin phat chu anagei sangwar zo ding e tai hiji a chu khup zo se achomna wa di so ding lei zo sin achon sit na phon ding tia ke sei chu gui thong ding e tai hong ki panda on lengam ke le beding lin ta om na lai e ki pana thupa Jesu Christa thudor sam phongu hitin
ata san cheng si Jisu Krista manin apa acha chale lhagau theng manin baptize kabal u hiti.